All right, hopefully to chen ki nge yue men ma cheche na manen kin ma wachi kere kawala kawadu chen no wati kajolo honorable Beatrice Akori minister maneno kop me kwet madwong ikom program pagamente government la meme mo wachi ma mego pi Agago district ya yumno tal wera kwani karama wero en mego honorable Beatrice Akori mot ini yo tiena matina neno iye tima yum nen ko PDM nen chalo koni do men ko binyang ye mo kero pot ajuli honorable Foi matera dada Isaac matika moderating program ki bena foi la ko ardi sima Agago ki gender officer ma Agago matikany ki lwak duchu magitika winyo wa yotiano minero matin nia Beatrice Akori ket make wajane te woman MP mamegu ki dore minister ma kwero ko tik pagamente joru matek ki ma foi. Right, honorable wabi aneno karma ini imina wachim ni olo itigi lok ma mi nyuak karchel gelwak I wabi yom fal major in wego mini karmi enim lok kilwak agin ma yini yobo kilwak yotirni atamane foi matera dada Isaac foi bene radio piwa pien pol kare Radio Wango sorry radio wango pol kare utiyo ki radio mi kubukwana yor bodluwak mira wa fu matera dada wa foi pien le mono wajene information is power ngech pier teka dada bodluwak chuwero tinni enini wa bino program mi yek ipaton ki dong birna ma birni pa bidok Kampala wang ma jo ma mek ma Agago guno chileng mi PDM ma choka ma gichelo pa bidok pien chim orama mati Kampala dan te we kot tika lanya kot dong duong awena ma gibi miyo chileng mi te kot kong doko kato ka ki mi chak mi chileng bo dano kun season mi achiel chamo to pat kuru to ingom chileng wa mi wilo kuri wek doke chak peto ne season mi ario opere eto gameto chwalo chilling ti parishes weng chilling enana logoni ti parishes weng anaka ne matiga bini yo gin make wacha ayeni ko million pier bich we bier matien dok million pier bich tika donyo manyure na cha bita nyen tumi no parishes weng tika million 100 ka biero 100 ki wiye I paris achiel manyurni merno Agago tiki 11 billion 700 million wan chana madirra da manuti campaign mamiero ki mi bot luak we ko kon luak ipero makuwir down tikere male da Agago eto ke go chim no ki district kan jo magelo lo PDM wa kor ngoda anaka ne matiga biyo ki te wache wane dogino directives manye ne kan dongi jok ko chilingo ke tim kono verification bituma wene kor verification ena naka yang chiling donyi no verification no penga peke tim chon ana golo order ni bai chiario ka dana pia cha no chiling bi winyi ni lo tich mi district magene lo PDM no ba mako pa bi dok Kampala obi mako gio pian ku beri pol districts gu no chane ena da no chiling da take tiu don ki bia chara so meno order ma mio pian chi ja wan launching PDM ki wacha ni bai bara janu da cha no chiling a chara to Kampala ni da do cha no chiling ento dong da do go na chimni chiente ngarumo matika no pere we kana gwar to nga dugo ga patwero wot ka monitoring district ka jo kene ku no mega ke kan dana pete kan no gena mer gundong we birna ma birni birna ma pabi dok wanga do kin gang kongu no chileng mi PDM dana cha we lo kuri dana cha ko keto kuri ngom ka dok Kampala mino gena chiel mata mone awacho bodluak ki ben dong awaja I wi jo ma bi mako gini dong gente ki ngej ni abi mako gi cha bet manyen piam peke tem turu chileng dong ka meto chwalo tio bot dana I parishes dong miyo ne bot luak ka ke kan wek luak ko titere chunya wango dok bena bino ma dong chunya tiga wa amer ne chileng ko kon dano ki dong ka inigam chileng chita mone chere mara e chere balo chilengo ben dok ko bikemi kiri chileng eni kitika miyo ne miriemo chan ko beri wana chuli watika juayo ne percent mi chan Uganda achuli tika juayo ne ka Agago ke kan kuri watiki billion para chiel $1 biero ya Agago district chileng ka watiyo kere mabe pero riemo chan ki Agago mira fo lo tela matek ping widdu parishes wadwon kamo ke parishes ti piru bichigen chele ni waiti ping wana bi ero kan parishes ti we 100 ka para biero meno gumma dit ma wana Agago tikere
dok gumma wati kere mier ki ti kere mabe mi konyo lwak wek watoro chingwa pien kuri polo tich matiga tija gago no berlu tieno ga penga be ka dia wek kon lu nyurni ikon weri ne mati agago wek tijo won mabe so lega na ti bolu tij umegina ki kilo megina mati district lega na ti botu wabiru ki chwinya chiel watoro chingwa ka chiel mi lwenye komchan mapia do ka be yobo ka choka ke lu tij mati district executive we beri ka choka ke gi mi neno ne ka tij pagameta tieba wano ti ka tij ki jo maka megwa weriwa watiyo ke chwinywa chiel makumwa miro miela mi neno ne watiyo mabe wero a jamo o piny mabe bodwa meno eno ni gin matamo ne awaj bodwa kidong wegi kom LC2 wegi kom LC1 chilling down bi chako gamone cha biet pian district plan wacha ni by Monday no giti ka choke ki parish chiefs kono CDO kono nga wen no chilling down do bino keta ko beti ke waye dong pigi kono chana working system dong chul down ni ena dano bino chente ni alego wegi komi LC1 wing wegi komi LC2 area councillors adek district councillors wadoro ko area mamegwa mi konyo dano mi guiding dano wek chilinge kitiyo kere mabe chilinge peti me medomon peti me matoko peti me tingo jema pat ero tie me riemo chan lega na bulwa watiyo ke chilinge enne me riemo chan ki agago mwakane ka in pino pien dano wen ko bino la wa chele mwakane ka in pino chele mwakane alege ni di chunyi de wek chunyu balle be wek chunyu to e be xali madong ti chake du ma bero en million mi achel mo kana dok bi chwali parishes wen mati ya gawo kan dok ben mati Uganda wen manyur ni million mi achel en jomono bino joma pogo no million mi achel dok ti ga bino mi we ma bino do ma bichel no dok million mi achel mo kana dok e ker en ki bitro keto ka meno pe mo ka bich manyure paris achel beru ki million mi abich an million mi abich ka watiyo kere mabe gina dong chwalo wai commercial bank kama ke chare ngo madano ke mai ngo madano do beru pe mier paris achel lutela mi sako matie i paris achel utiki luak mabe mi neno ne chilling ene peke kero chilling ene ke gwo beru chel village bank i paris achel ka paris money geno bar meki pege bi yene mi chere paris mo kana ka gamo yende bi chere commercial bank maka peke land title be pege mi an ke tike land title ke chere gamo interest la mal ka pe chulo no ngom mo chero ero man ga mede te chako bank tika chako bank iri paris maka megi we ko kon in we ke pero ma wati ye ma chala chuli ma wati ye chala anywele mi Uganda so le kana tie dongi jomo be gamo wati yo kere mabe menu beru lega botu enno mina mario tam ne waj lok ma che kan pa bi lok ma to mina mario lokum kar ma jong angeno dugu tere eto wan po bera ka joma go nena gi nero keta wajon kere ngoje ken pe dong ne chala tiro duari a de kata bir de waxta wa bure ota pa buru ngoje ken pe ma pat wa mirni kuch ku betie ya gago amira 4 division commander manye chincha wachero timo security meeting ipaimol wakati kineno kipaimol ginamir watim pi wan machala gago ko ndongi wek kono loke kono nga waja ningo eto strategy mo wangeni ti ya gago ayi wan kate kere ikachoke paimol and division commander manye na ne ko timo wek mabe we ayela pa jonko be olo tika do la wo ma da wuni ne ge biro yo pego yi lai kenyo donc kado wa yo pego mo ndo ngere lo ko ken gang kan don yes so wero moka wana moko ki division commander aneno tika konyo ma tika da pian tika tichi ye ka chela mi achela ana wacho gini pero wa tika ki ko tido bitika ki kamo kene ko tido ma district achele kene pingo pe wana lo bore no ka wa loro ki moy jon bi kar woke kwene wai moy te manno wa loro kila dirlo ki mere moy moni pudi ki poko tiken pe aya chincha wa chero ka wa weta kama ke timo ye passing out moy mano ki training gen kila bodo ngi tergi kaka weta ki dong moy magi training gen ki kaka weta kawa weta ni wachero kuno ne negotiating ki mire wa ko munya liba bung wane ki mire wa liba dek munya liba dek ki wa mirne ki shilling boda ko tido wek wano yue manyur ni ka eno ni ku bedi ni donc ki mire wa dugu kere bene donc itila bodu ma gieno bi konya wa lokmi loñi kom kor mo jo ki dong la dit be puru moko do cheke ma dong choj dong
teo a chake dana para ria parish achel murumo kara moja sub-region jone ene bene wan ki division commander mo ni ki training gen kila boduong bot wakany pedo ko ni ting ter ka waweta ki training ke kany we ko be ka pe ka moti matek ki kero gi kenyo ko ngi cher pi gen moni mamete ni pian pol jone wan dong gen joma ngi mu duro ke dong men en ni training mana nok ma gi de mi bot gi we mi ta jing chun luak strategy ma wakati kere pe obi wajo wen pian lum bunyi dana achule wayne lum bunyi dana era neno tika tich era ina logo ni kurwa tiki standby morka ki munyi ye achiel ki kara dilang achiel ki kara liar kato ka emergency motie go imer chim jone ngi ngweja munyi gi gare motoka kenyu di wodi cheng bene mi kworo gimo ma ngola tura iken pe piano no pero tieni ka teka gimo te meke di wo lopo ko jike ko wara bago diko ya ka chak lopo ko dia no dia o ko cheri no dia o ko tido so we are ni ka gimo te me chamo ke kan gen ti standby magi ngweje in all directions were kilalo ki pero ko beru dugu tek ci atiki genni oluto aloko be beru tie ki dong jo moni mano no no ka cingcha ko dana piru bungwen ma aloko wan origi ki Agago ka la wo beru ke prime minister wa cha chel inu tumi di woka aki office mano wa mo ni bai chario no kitika kelo bategio wake mi bene bategi ki dong fora cho e warga bola dillo lo ka pig wang mo ni mano eno cheke ye million bit bi joma no ko go ruonyo ki dong million achel ndot joma no awono mi konyo gi lok mi mate eno foda cho e warga wek chilengo eni kimi bot wegene so je ma pat wa tiga lobo ko ki dong ching cha bene pe ka chelo timme mala dillo go ro de ni kel cham ya Agago sub counties mo keno galle cham ga kama alok tiga yelo dana ye dana pe ka burgang dana tie do dako ki gangi genu te kam sub counties angwen gucho yoro pian pressure no tima tek bot prime minister ka odo tero sub counties angwen chama go ko choini jo adu kel la chen ne ka odo submitting la chen no dong cham ke kelo pe jo angwen so mana ka teka lobo ko ra jondo wayne champe jo Agago tero chana wachi prime minister ne ko cham ki tero furi sub counties angwen ken sub counties mo ken furu do ma dano tie ka buru bene camp ye so ana wache yani eno kel bate yani come we ko confirming lok mana wache ni sub counties udong so food bene watika lopo ko chamgi makano pidong ni watika lopo law no jondo kero file gu dola ni dong jo Agago gu nongo chamma kamegi so je machalo meno bene watika lopo kore atamo ni wiye genma atamo ni anyang luak eno chama tino okay wa for falla ndiriyo dake ngane kono tong manok to alwe wa win keyboard in tam karchel kimera ma yiti kere e do yomne da beru ki mego honorable Beatrice Akori karchel ki mego RDC ticket was studio kan kadong agenda officer watika nyaro program ma government tikere pilwa ma Agago wonan chimma chaki hello yes wa for fal man ngay go chimi kwene man James Lokole. James K. Lokole. Yes, James. Abeduka winyo program pa minister. Mero kong bena duak poch bot la chwech. Miro en ngich machara en tikere eno ni. Kidwan mapecho ma en tika mi. Foto wandu bot kui. Loko mina wachil. Anero ni tampa minister ne. Tamma bejo. Ento faculty bot. Lopela mamekwa. Again, get you can advice it there, pin canyon, you jack the district. Yen Kano ada channel government of me, pick on your peroka, look at there. You may look at you. It's not in the Chingwa. See, okay, where the candidate re Naganagana, you. Kano pick minister get pressure. No channel in teaching in the University there. Okay. So, me, one Minister, Karuba, you, me, and whom Malubu, the Petuarum, and we're all to talk of pressure, what can you do anything there? We're not there, who know quite for the mente. Okay. Any other kind of Papa one actually what you get, did Mama Pelare. And to keep it to you, okay, and a pity my bag, but I tell out my pain, my bot was on you. Even a legony, a minister, medical teacher, meet you, give my point of work. All right. What for you? Wango FM. Yes. What take a looking at go to me? Radio Brigade,
Memino airtime God minister ka cher ki PTR ki gender. Mano jokai. Mano jokai do kiri lera ka sub county. Wajoli won come ben ma check ken cha watumo. Amero buono gena ko tuju gilong meria ka magen gulo. Eto pona just want me watch do mano no do come report for minister. Lego minister ya kuwe mada do ma yini ka watch on lo the radio the 100% correct. Yes, that joka ma wanu be by mon ya kwang primary school ka che jedu lok ma wan wa logo ya da ala tie manana. Eto be ala ya ma be. Eta lego ne ki muka na ma wan wa logo ma pia time ana lego ne mier ko time. Ma na logo ni ya da la dit mo na ko te kanya ke stand by pia ko ma te kanya. Dira ko nya ma da na ka ko ma ka wa di wo wan ko kimbo la dit mo ni wa wire aw yo responding ka tia ki ju na be mera po ki tuju. Ma ku be tie ma be. Eto ki ma ana neno ni ki lok ma la dit logo botwa ki bara lege ni da para bi mi do ma biji. Ki ma ko be ma be ye lok ma ni ka chukul ma ti chap ko ti ma kor ma jong ye lo ki chu lo piti ye mier ko be ti pe ka me ne chwa shilling. Eti ko be ti ra pe lo ku minister. La cheka ana ki ra choko data WhatsApp ko de ke ko yue abira no kukuti kom lu kinu ponye ke no nywan mara da ka che kino tela. All right, chairman. Yes. Yes, walego pichao manok bere direct charity kom la pin ki tamachi check pin wanano chawa chorchi tumo. Right, wakonen Justin ki ya dilam. Yes, Justin. Yeah, yo. What for Justin? Yeah, for Minister General Secretariat. Yes. Directive. You're going to go directive. Directive is about the PDM, Yeah. Ko be cottage we ba ya da lo kamin sa lo ka cottage we ro cottage ba no da ro to por ni da ro por no so me ko PDM. Okay. Ala lo ka ki won ko pa sa ko. Ma da no ko por ya na me la la. What ma da da ta ko ku en to no mo pe da no ku yi wang da ro ba le ni ke re ya ba ko pa to te mo ngo ni sa yin ke met ma. All right, for Beno Justin KE Adilam Town Council. Walego dira ko chen king erodi mamigi. Yes, for ko kwa jam kene. Timwa be dira ko chen king erodi mamigi. Hello. Hello. What you looking up? Uchan. Yes, Uchan. Waranyim? Okay, lokom chilling. Ma kimiro keyboard sa lepong form. Hello. Wango FM? Yes, sir. What you looking at? Santo Omia Pachua. Yes, Ladi Santo Waranyim. Okay, no call a penny? I mean, that PDM program, and if it is taking all the circumstances, there is the government of the town. Okay, well for you, come a chilling, it's here, yeah, did. You win a lot my bank, take a what? What for it, 12 manga? O Doreki a Dagaronia. Kakaro, Dore Waranyim Gila Penny. Yes, but RDC? What was come at one at the area or I can loyalty? The capital, the reporter. Oh, you the host. In the Bian Mocaro, the European, Father of a community, you yell, our group. Program. You know, cut where the find your fan of the year, but a girl more year. Malone, you may have there, I could say, yeah, and get what they would do on my area. Make a lot of you, your career to have a good one, a parable. Yeah, and my love and what you are called. Could put him a bed to food. In an you make on you one of the way. Then,
Okay. Iki kwan ko kanya. For fire. Hello. Iya gelo. Radio Wang watilo kangani. Itu lo kijan tolala. Angani? Kijan tolala. Yes, James. Apa yo kama tai. Waranyim gila penyi James. Wa apa minister lo kaya lo ko. Ah. Amene ata ko pora me MP me ka west ko ni aga me action. Kongdong minister kontem kitim wa action kom me tala me district. Ina do wa we ko por ni six account kon ka chen moro binu karba yeni ada ti ye te pere. Dile ko etam nyang wa yana ko. Okay. Wabi meru dano marama riyo weekend where wakali ibn ne yakiki pia no nera dakika na tima rachi komwa mancha wa pagamente. Hello. Radio Wango. Wango FM. Watika lokinga? Wow. Hello. Wango FM. Yeah? Watika lokinga? Olanya kila pono. Po ito wango mata. Wafuatu alo lanya waranyim kila penye. Megumin sa ginete mo mego lupain ito gina pia makanya pa ma lupain no panga wele ma wano chana ni eh. Anga sa po jere mo mego. Apo no ginete mo. Okay. Apo mama apo. Okay. Opo. Hello. Dana ma kiki dana dongi line ento chawa timanama. Hello. Hello. Man ngai ko chiwi kone? Adon Celestino kila pono. Celestino kila pono. Yeah. Yeza don waranyim. Akata ke po do mate studio mego. Ya no pero la mano kana. Korea ko mo na magendo ungiyo ga mwanya chelenga ga meta wana tane no ko ngerro ko. Tole jingi mo. Kino do wa ko corruption ko je jor me gin tie ke yo ni nya. Ti jor ko te lo cham ti ya. Pu kai wi yu ko le pasen. Ni e chen ne cham do tie ya chori to pana ki Uganda chori uga pasen lo. Ti kara yo jo kero no gin ti agar ura ba gin ti agar jor ti dar be per ko ngi ba. Ano na may minita ko do ko ngi wa ko ton ko mak tin jo kerne. Wek pere dono mas biro ti ruin yo rin ngara ti le kan te gam jam ni to es kenya. Okay. Ara po me jo el ni kan. All right. Well, for you, pi chawa mao diwa, wa bigi kakenyo kache gwa dom gino moti nen televichual ma chalo message nyo SMS chi obinero kino waramo kwano na kere. Where kaitigila page bot RDC, chi RDC udariye kabot mego dariye kabot gender officer, no enbo dariye. Bon Robert Kipa ko wajinela penye tini gin kibot gi gentene ni Kipa ko parish mati parabon sub county. Kitiga miyane bot lo direme group ki karan lo mema mukene ni gukeng pingo mero kibot ki adon ki I pako. Alphonse ki lo kole la dit gender officer training my youth livelihood program atia wene mero la peny ma tiga cherbot gender officer ma tie kenwa I chama chalkman. Yes, Moses Kialoy, take a like a one gum. Do you come and dog by you, man? Moses Kialoy. Yeah, well, for fall, Keluya Gikimachim, where do he is studio the kind? Nano la painting a drunk but mega minister be Gamone, Kadonga RDC be loan, you machal command, where Chaki about gender officer, la painting a cherry mecha megi, in a karama check, with me karama gamone. Ajoli. Okay, your chalo cho achel fonye papulu ki yaro lo dirbi bulu dirigi tiga no fonye district where wanen bot mega Beatrice Akori. Yes, I take a jemu kare we match am megi. Thank you so much. Ikine look ma kone chagwak dana meru winya dana tiga biya ne chagwak wat bana take bank kilo teach me district ba pien bank goling or mot gini ti bot gi pegi tiga winya duan bank
wachaki kenyu. Okay, foi matek. Lok inge lok chake ki rumas chigi lobo kore kaki no. Eno ni foot pia wano no mok moye. Eto kuma ti gangi ubi lobo kore wabin yang maber. Eto gin mata wana waj bod lok maber da yene chilingi ene ki kari sakos pa account pa dan weng mati nyopi parishes weng magiti Agago kany. Manyurni kachalo kuri watiki parishes 100 ka para bero. Manyurni sakos be tim 100 ka para bero. So chilingi ene pidong donyo district donyo direct the account pa sakos. Dongi na mero ti district tema ye dong mingo mi konyo jome sakos ene wak chiling do donyo bod luak. Magiro pongo pera magimero. So wero gina wano bi kwede kong mabe lo ye account madong tie pa paris ni wati ye chel ki bank ning nyoki district ning emno wabi kwede era wangene chiling tie i parishes mapat ya account ma megi bank lokom bank wabi lobo kore chok bene min yang kit magitega tikere loka James kilo kole foyo wambe medde kikate pressure were waku nong chente kidong lok pa a kite loka kwan nono la dir lobo chengcha golo hoda madam ti bar lege o way joma kor mo jong yelo gi geno kwan nono school pagamente en la dir kado logo no dugu chek ti dong pange confusion ngo matega time nyotiga ake kwene en la dir yo golo hoda ni kat joma lok yelo gi bu kwan school pagamente nono kidong loka lok kita ki way standby morka tie kaka ma yela ti ye weng ki go chim were morka ko ngwede ana bioni strategies ma waro kerni aw yela po jogo bitum inyo gina dano ma wari o pigik ne na chel eto ku be at least ibora kenyo dong aloka tie piket ma chon chano tike ni eno we mede wa mirne dong beri aloka ti dong ku ruin matwal gino we ko pia ruin matwal pian jono kuru ke ti dirlu an ke neno dege ku berite yenyo gi wi got te yenyo gi te bung kaka ma go kan na ye so wanga ko kiriemo en gen mo kana ni wen ki kenyu ki dong mano gwoke doka ya fwa ikuno ka dano biwe ki dong Justin ma dilang o wa ile mon ki luoni directive ne itika galo ne en loka directive be no wangodo ko ara tin pian no kitika wacho botia mana business ki miyo directive ne pe kong dong ipok chile ana go chim Ministry of Local Government bot PS kila dit ma lo PDM o wa directive mo magene miyo ne pe mi chile bot dang bir pere we ko ngoro ko lo directive me no be lo gopa we ko kate ke rokcha cha beta nyen dano mi no chene gi pian ka kote ino karo ci cha mi ci ling meduma pa ci ling po bi ko ndano ni rome ke ti apoko chana ye bodan en ni wan po bi ye en nan pa bi dok kampala ka dano do no ci ling ka bi dok kampala ki dong lo ko chan o chan ngora lo ka pongo fom ardi sinti kai amir ci lo ko lo ke ngora parish ya Agago town council fom mena me ke pongo ka li pier dekke ka wano ngat mate ka kwalo dan ni ki mako pian dan ti pero malet indo e penya li pier dek bodan eno ni ardi su bi reporting bora santo mia pachua ni loke en inde penyoni relationship ken bank ki chente ki district chilling ene chere parish pe chere district chere account me parishes manoti bank so wando bin yang loke ki bank ki dog loke keta wor kere odore ki kona bichiel ya detach eno ni ti ombe mi kedo loke wabi kurika watia bi go chimbot division commander mineno loka detach ikona bichiel weke kete wo detach Kenya James wayne ki miro action loka fix account eno ni uberi rumas ma wano winyo walobo kor mod James lanya wa foy matera dada lanya la pono wano be mede mitit ka chiel kilwak kilo tela me district mineno ni don lobo bolwa don Celestino kila pono wa loka corruption mir nen ni ki mako ya action obichake ka ngata en tawni chie bet kare jemi palware chie ko bi mare to bi weko pian watiga suspecting ni chiario prime minister kirla wo lo ko no bibino ka kelo batti eno bina kelo batti ni yor bi nong ni jo Agago tigi chente dando cha no chente ka pere mu kano bi dokki degi ki prime minister adon kipa ko wayne lo tela mi group ki ken ay tiga no chilling RDC
Berdore mir niang loko ki pako ngoma tikatim chileng po biro pero tela me group ke no biro pelo ak duchu eno yen kore ben niang kidong Moses ke lo edo lego wagum wo fo e matera dada amir bene fo lu tij mugo magitika tij matera dada i district magitika tij sub county i parishes magitika tij kada mabe umitu ba fo pe giving up o mediki tij matek me konyo lwa eto mapi tika tij matek me konyo lwa eno ye inti la mona palwa ma wan po bi wera pero merne lwa kuti mabe atamani ana fo e matek ro me polo ko mi ugum jok amado o for fal meno honorable Beatrice Akori wanen keyboard mego RDC endo bena be lor wa human program pa government is a joli mego apoyo moderator Isaac yena bene a jol mego ma ubino medo wa program matin po bene agenda officer kilok mabeyo ma otero kimege malupe ki program me web ana tamani dong pe abi loko maduong pien penya chel ma ono ki penyu bene bego gamo robe maber da malupe ki lok me kona bichel luwinwa ana tamani kit ma winyu kere loko PDM na nena loko chon by Monday new latest tiang rio no tiang tie ko bodano wana bitit ka chel kon watano ko minister da kwa lubu kit ma eno waju kere ipako ana bi temo kiteka weng da bi neno ni umier ana lubu ko lok ma adon fili bu waju ingora bene wan bene wabi lubu kare me neno ni wanyang tian lo ngo mo wego ketika gamo chiling ali piara de lo ki bot wake ni war bi lubu kare me neno ni wanyang ngo mo wego gamo ye tian ni en piere do ngan party ki lok ma pol pi tian matin kono do amira po gun lutua ikare mat kot futika chwene enini ana lego ni wa mete ki tik matek be kwa neni dire maja ke peda ko ma watu twan ana tamani ana poy twan jo kamalo ruot me polo min wa gumma ko duju ket mani ano duju chi angwen manyen da kwar beno kan dire ni ket ma winyo ngat maloyo office agenda wajo kwere ponye pa buru dire tie buru ni enini yin pede wache ni ponye tie umier yin ben enini jo ma ke luongo gi dong tie kuman ba polle ober lutela me group manyen group machon tiane dong ke minigi ma dong tiga tikere enini bo ber group manyen ken ma dire ponye tie ana poye to twando kakare 1 for 12 chiang wen mukene do